Mina igama lami nguLindo Kuhle ngoMbhele, ngila saseThekwini ngizolungisa indaba yami ka350. Ngokwesithathu ngafika kokuqala bangitshela ukuthi indaba ya350 basamile kuyona bayisebenzisa. Ngokwesibili mangifika ngitshelwa nge-security ngikhonjiswe incase emnyango. Mangifona ngithi ngiyafona efonini ngitshelwa kuthiwa ngize ebranchini. Mangifika ebranchini ngiphethe into zami zonke ngibhekele ama-security ayasijikisa. Ngokwesithathu ngifika ngisuka amaphutha ngiyagibela angisebenzi 350 wami awungeni. Njengoba ngisebenza angisebenzi bangitshela ukuthi asisebenzi ngani sofuna ngani umsebenzi bakwazi ukusisiza bona amasivalo ama-security. Okwesithathu ngifika ngibela ngo50 mangisuka le ngizofika la. Ngokwesithathu ngifika imali yami isiphelile ngo350 nguthola imali ngizolungisa indaba yabo ngoba ngisebenzi abasisizi abasi-attendi abasinaki bayihlalele kumanje ku-EMS la ngaphakathi. Ngisho ngangena bayihlalele phansi ngisho ngazama ukufona manje uzothi line busy kodwa ukhola yini la akekho umuntu omile obhizi. Basitshela ukuthi bavale mesiya kwamanye ama-branch asikhomba la eThekwini. Masifika la eThekwini basitshela ukuthi ake bakwazi ukusisiza asibone thina senza kanjani. Ayike nganza kwethu ngiyathemba nazwela udaba lalensiza ukuthi-ke isihambe kaningi emahhovisini akwa-SASSA lapha niyozama usizo mayelana-ke nemali eka350 siwu-370 ngizwile kuthiwa siwu-370 lapha niyofuna ukuthi-ke ithole leyo mali leyo njengabanye abantu abanikezwe le mali ngenxa yokuthi mhlampe abasebenza indawo kukho-ke la basebenza khona. Ngaza ukuthi iyachaza le nsizwa ukuthi kubuhlungu kakhulu okuyehlela laphana ngoba ithatha imali yayo yokugcina izame laphana ukuthi ihambe iyolungisa, kodwa kugcina kungenzekanga ngenxa yezizathu ezikhishwa laphana abakwa-SASSA laphana futhi nakhona ezingayenzi isense kuyona le nsizwa ukuthi kungani ngempela ingasizakali. Sibaningi kakhulu laphana nathi nje singabanye impela babantu abangasebenzi laphana-ke mangabheka lutho akukho esikutholayo laphana-ke, kodwa futhi akukho la sibambe khona nathi sikhala kanye nayo le nsizwa. Ngaze ukuthi nangazi mhlawumbe ukuthini okwakukuphawula noma mhlampe kuthini okwakukubona ukuthi kungani mhlawumbe abanye abantu bangayitholi le mali kodwa bangasebenzi. Abanye-ke uthola ukuthi-ke akukho nokuncane okungenayo kodwa nje abatholi lutho ngempela, kodwa nje lokhu menjalo usizwe ngane zakwethu ukuthi-ke phela ngathi kungaba nokhona ukuthi kulungiseke ukuthi-ke kube khona abantu abayitholayo le mali ngane zakwethu. Mina ngazi mhlawumbe ukuthini okwakubhala lolu daba elithinta laphana udaba luka350 laphana-ke ukuthi khona abantu abalitholayo khona bangalitholi, kodwa futhi uthola ukuthi asikho isizathu sesisenze ukuthi-ke labantu bangawutholi lo 350. Ngaza kwethu-ke bekulolu daba ebenginibukela lolu luhamba phambili namhlanje kwi-Radio Inkezo.